jaga kengke nunduke ngudian kanti barak baonge pasti galak-galak legune di kamar lohe ibisan je sebetawang liu legune mesare dobelin sapete pangdekan kini dang legune ngugut baongi lohe yen mesare lo sing demen leguman kesempatan ngugut di tangkah ngugut di basah turne betenan yen ada lagune bengkong ngugut pipi ngugut baong bungan timbole neto hanjitin bor-bor kumisne dekanti ngemang kesempatan legune pangdekadem tumang pangdebang klopok nageh genjo bang cepok nageh endo lo jaga kengke nunduke ngudian kanti barak baonge pasti galak-galak legune di kamar lohe ibisan je sebetawang liu legune mesare dobelin sapete pangdekan kini dang legune ngugut baongi lohe yen mesare lo sing demen leguman kesempatan ngugut di tangkah ngugut di basah turne betenan yen ada lagune bengkong ngugut pipi ngugut baong bungan timbole neto hanjitin bor-bor kumisne dekanti ngemang kesempatan legune pangdekadem tuman pangdebang klopok nageh genjo bang cepok nageh pendo Gusti Ayu asisten bidan jegek body seksi tata makanyam manis napi ke Gusti sampun medue pasangan dados ketit yang matur ngucapang tresna Gusti Ayu sampun nang mengapi duka saking suyak titit yang ngucap tresna limang tiban sampun titiang pedidian frustrasi nyakit hati kegelan kawin lari punap yang jantu Gusti Ayu nambani titiang yuk serahan dewe ring ragan Gusti Gusti Ayu jege asisten bidan paten napi Gusti nerima kita dados pasien Gusti Ayu jagat rares tambahin titian minap tambah nepatut wanta tresna Gusti
asisten bidan jegek, body seksi tata mekenyem manis. Napi ke Gusti sampun meduwe pasangan, dados ketit yang matur ngucapang tresna. Gusti ayu sampun nang mengapi duka, saking suyak titit yang ngucap tresna. Lemang tiban sampun titiang pedidian, frustrasi nyakit hati kegelan kawin lari. Punap yang jantuk Gusti ayu nambaning, titiang nyuk serahan dewek ring ragan Gusti. Gusti ayu jegek, asisten bidan paten. Napi Gusti nerima titiang dados pasien. Gusti ayu jegek, rares tambahin titiang. Minap tambah nepatet wantah tresna Gusti. Gusti ayu jegek, asisten bidan paten. Napi Gusti nerima titiang dados pasien. Gusti ayu jegek, raris tambahin titiang. Minap tambah nepatet wantah tresna Gusti. Masuk angin nih. Sembarangan. Beling ada nih kawan. Subaskan beling nih lo. Sekan beling. Oke, menang beling nyandong. Tuh, ejet beli petiang jadi. Apen basang tiang nyandong. Masih jauh yang beli. Nganten beli yuk. Nganten je nganten. Oke lah. Iluh jegek, ngudyang iluh bengong. Apa mirip aneh kekenahan, beli benang
Satuan gendeng beline jani menuturang kancan ne ada di hati unduk tresnane tuara kewalase uling pidan beli suba mengenal pengliu kadise menguci negara ni berhaten beline sepi nanging rasa sebete tuara hilang sewire hati sing menganyakan beli Mas Mira beli nu nyidang meli nanging tresna lohe kewa bangelahan kanti berat beli mengenahan tresna suci kau bakalan mati Satuan gendeng beline jani manuturang kancan ne ada di hati unduk tresnane tuara kewalesin uling pidan beli suba mengenal pengliu kadese menguci negara ni berhaten beline sepi nanging rasa sebete tuara hilang sewire hati sing menganyakan beli Mas Mira beli nu nyidang meli nanging tresna lohe kewa bangelahan kanti berat beli mengenahan tresna suci kau bakalan mati Mas Mira beli nu nyidang meli nanging tresna lohe kewa bangelahan kanti berat beli mengenahan tresna suci kau bakalan mati Mas Mira beli nu nyidang meli nanging tresna lohe kewa bangelahan kanti berat beli mengenahan tresna suci kau bakalan mati Mas Mira beli nu nyidang meli nanging tresna lohe kewa bangelahan kanti berat beli mengenahan tresna suci kau bakalan mati
luwung rumah ilo hesuwung duga sebeli tekengah pelen ilo aduh asik ngeroman ajak dadua hati liang man bebas metunangan Jadi abulan unduk itu beliwat mendengar nih yang orang terkendali nelantas pasang tiang itu permisi maka jang ulian laksanan beline Daja bebeki mung belakang beli nage kusing ke ilo mengemang Tiang besengnya beli memasak Yen layagan ketiga beli kelawan aduh ilo beli Allah Mentu belak tidak ngudiang tiang paksa Miong dan pengen diguling yen sing amahan sing miong blok kadane dah lom lah seketo coba tawang lemahnya suwung ada di kamar dia jangan wortel Yen lonto balas sujane juga tuh Yen putar yang di sisi Saya licetan beli Yen tawang yang saya beli kalau memaksa Tundung yang beli dan aik keto loh pas ajak dua di kamar hujan balas angin barat dingin awak beli ya iseng-iseng kena isin olahraga begitu Beli yang ajak ngomong lo senten kalah olahraga aku mentu Yen kini tas tiang sarjani dijamin tanggung jawab dia dari nak muani weh kang wangi gesi-gesi ngomongnya loh kanan tinggalkan timpalnya lah hati ya sedang ngeluwung rumah ilo hesuwung buka si beli tekengah pelen ilo aduh asik ngeroman ajak dadua hati liang man bebas metunangan Jadi abulan unduk itu beliwat mendenah nih yang orang terkendali nelantas pasang tiang itu polisi nak kejang ulian laksanan beline Daja bebeki mung belakang beli nage kusing ke ilo mengemang Tiang besengnya beli memasak Yen layagan ketiga beli kelawan aduh ilo beli Allah Mentu belak tidak ngudiang tiang paksa jatios ring para buta kala kali sami cerita yang tiang mangkin indek para sekane saking suwen sampun pragia ten kasep tangkis yang kuning ke rahina pengrupike sekebelah banjur kemiring ogoh-ogoh tereng tabanan kesarengin antuk seketek rekan
ogoh aha saya jadi memagi tapi kaben dina kelarapane ini kemencingnya aduh wenten sane majadura Bakaran balong tanpa warga umat Hindu rame pada sibuk Hindu Lantene upakara carine saya gajagi ngaturan tau ragam nenten jatios ring para buta kala-kali sami cerita yang mangken indek para sekane saking suwene sampun tragiatan kasep tangkes ngrang unika rahina pengrutike saka blaganjur kalmiring ogoh-ogoh tereng tabanan kesarenginan tuk seketek-tekan cerita yang makin tahu sampai ke atur ogoh-ogoh aha saya gajaki memagi memiterin kotong iwangi lahen desa dan keucapan aduh ledang para yawane cerita yang makin tahu sampai ke atur ogoh-ogoh aha saya gajaki memagi saya jani beli berteka ngabasarana obat penangkal rasa rindu ne lautan tuah terima Sebab pasti jan nyusup ke dasar hati sawire resep umum anggon beli semangka biu nyamuk apokate yang rasa rindu ketemu badne mula saja
Piye rasane? Menken rasanya loh. Udah kita kejengit. Aduh, nggak kuku deh. Sumandang saya jani beli beteke ngabesarana obat penangkal rasa rindu ne lautan tua terima Sing tidak bantian ngeraus manuturan rasa nubade ane bambeli coba pasti jalan nyusup ke dasar hati sawireh resep umum anggon beli semangka biu nyambung rapor sate yang rasa rindu ketemu badmi mulai saja Patri. Ibu-ibu, sila menduai barang sana bolong-bolong, meriki pasuang, Bu. beli tukang Patri, meriki beli. Aduh, tulungin di bos tiang beli. Niki napi barang tiangi. Gue mekelo sajan bolong. Jen beli ngidang, ini yang Patri jebos ya beli. Iya nyoman, barang nyomannya Patri beli man. Beh, jenuh doken ngeras untuk beli nih. Barang apa madan beli? Nih dendang tiangi bolong, Patri jebos beli. Beli mula dadi tukang Patri seluwire prabot kandang bosor ember panci kobokane bolong sampun aja nyoman sumbang saya sampun aja nyoman sumbang saya. Nyoman, ada nyoman ngomong keto beli dua matri bolong-bolong Yening keto tianya masuan salure prabot ane bolong abang saja tua teken munyi yen jebobok panggondong apet panggol panggondong apet panggol Ken beli ngidang matri dandang tiangi kene nyoman balen beli malu jet dandang nyoman gede apa cenik bolong nih men ken beli badah berak jet dandang nyoman ganti nagih nih man yen tiang anti mohon maya beli sing man wahang tali rupiah nggih lamun gitu diganti sampun beli beli mula dadi tukang Patri seluwire prabot dandang bosor
ember panci kobokane bolong. Sampun nang je nyoman sumbang saya, sampun nang je nyoman sumbang saya. Yen sing saja bukan munying beline, tiang sing sanggup maya perongkosan. Nyoman ada nyoman ngomong keto, beli dua matri bolong-bolong. Yen keto tianya masuan, saluwiring prabon ane bolong. Abang saja tuah teken munyi, Nyen jebobok panggondong apit panggol, nyen jebobok panggondong apit panggol. Kene benasib jadi tukang patri, man megarus mangan 5 kali rupiah, kyang kesanyo sing mana tuh nasib sajan. Patri, bu. Jaga gadis sekadi bulan purnama, bangkyang rengkyang sekadi gitar sepayo, ngai beli ingu paling yen awai tu sing ketemu. Dugas ading ucapang tresno sujati, rasa ngecer bayon beline, kuning langsat kulit adine, kenya manis tatengi sengi. Lemu tayungan adine, ritat kala adi mejalan-jalan, mogok lantang kadi menyapu jaga, tumekade beli ingu pedidi. Jaga gadis sekadi bulan purnama, bangkyang rengkyang sekadi gitar sepayo, ngai beli ingu paling yen awai tu sing ketemu. Dugas ading orahan sayang kendali, rasa ulung jantung beline, kuning langsat kulit adine, kenya manis tatengi sengi. Lemu tayungan adine, ritat kala adi mejalan-jalan, mogok lantang kadi menyapu jaga, tumekade beli ingu pedidi. Lemu tayungan adine, ritat kala adi mejalan-jalan, mogok lantang kadi menyapu jaga, tumekade beli ingu pedidi. Satuan gendeng
beline jani menuturang kancan ne ada di hati unduk tresnane tuare kewalese uling pidan beli suba mengenal pengliu kadise menguci negara ni berhaten beline sepi nanging rasa sebete tuara hilang sewire hati sing menganyakan beli Mas Mira beli nu nyidang meli nanging tresnan lohe kewa bangelahan kanti berat beli mengenahan tresnan suci kau bakalan mati Satuan gendeng beline jani manuturang kancan ne ada di hati unduk tresnane tuare kewalesin uling pidan beli suba mengenal pengliu kadese menguci negara ni berhaten beline sepi nanging rasa sebete tuara hilang sewire hati sing menganyakan beli Mas Mira beli nu nyidang meli nanging tresnan lohe kewa bangelahan kanti berat beli mengenahan tresnan suci kau bakalan mati Mas Mira beli nu nyidang meli nanging tresnan lohe kewa bangelahan kanti berat beli mengenahan tresnane suci kau bakalan mati Mas Mira beli nu nyidang meli nanging tresnan lohe kewa bangelahan kanti berat beli mengenahan tresnane suci kau bakalan mati Mas Mira beli nu nyidang meli nanging tresnan lohe kewa bangelahan kanti berat beli mengenahan tresnane suci kau bakalan mati
tadi dia jadi misi sing 2 hari gitu kan cara jani ya nak lo melalui kemana-mana kan sudah biasa. Beli dia nak yang banding-banding ini ngajak nak lu lenan yang sekan kena beli ni ngajak yang melalui lenan ke ditu nak Laman gitu main ngajani alih bunga ngajanan kali bunga kengkeng maksud beli itu arah hadis sing ngerti ada omong singkat ngajani alih bunga artinya kayak jani alih bunga lo lan jadi keto-keto jadi sebarang pangli. Adi termuda, adi demen ngelewa, apa mirip ben beli sengelah apa, beli merasa teken dewe tuna pipis, tuna gobo, tuna netra. Yening ento ngeranan kamu tua majalan apang tu sing nyesel di subane juan japi kena heno wayang gadang kesaruan ketekepan keangkeban sakit kena janila kareng keban suba kapok titiang ngamina bajang anak bajang uyunan noleh kebarang yen lajur buka titiang tunangan hilang. Yening ento ngeranan kamu tua majalan apang tu sing nyesel di subane juang jati kena henu mawayang
titiang tunangan hilang. Sakit kena janila karang keban Suba kapok titiang namina baja Anak badan liunan noleh ke barang Yelah cerbu ke titiang tunangan hilang. Sakit kena janila karang keban Suba kapok titiang